Suppost, il-Ministru Edward Scicluna jinsab f'pożizzjoni li jgħid lin-nies x'għandhom jistennew mill-budget għas-sena d-dieħla, madankollu baqa' ma ta' l-ebda dettalji li verament jolqtu lin-nies. Dan ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet li matula l-Gvern ippreżenta uffiċjalment id-dokument ta' qabel il-budget. Suppost li d-dokument jagħti indikazzjoni ta' x'wieħed jista' jistenna mill-budget li jmiss li mistenni jkun imħabbar b'mod uffiċjali f'Ottubru ta' din is-sena. Madankollu, meta mistoqsi dwar l-aktar li affettwa lil poplu, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ma weġibx. Tista' tgħidilna kemm se tkun iż-żieda tal-kola din is-sena? Il-żieda tal-kola ma jistax jgħidha l-Ministru. Forsi m'għandekx in-numru eżatt, però tkun minima daqskemm kienet fl-aħħar budget il-żieda tal-kola. Possibbli m'hemmx numru tkun baxxa daqs is-sena l-oħra. M'hemmx baxxu għoli. Iż-żieda minima fl-aħħar budget kienet ta' €2.33 li kompliet tkun waħda baxxa budget wara budget, tant li fl-aħħar statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika irriżulta li 78,685 persuna jinsabu f'riskju ta' faqar. Barra minn hekk 113,238 persuna li jinsabu f'riskju ta' faqar meta tinkludi benefiċċji bħal pensjoni. Il-Ministru ma rridx jitkellem fuq it-taxxi tal-budget u se jistenna id-diskors tal-budget biex jikxef il-karti. Are there going to be any new taxes or any tax increases in the upcoming budget, or do you plan on, if you obviously haven't decided yet, is there a plan to increase any taxes or have any new taxes? Normally we don't announce that. The Prime Minister could, but I'd rather not. I'd rather wait for the budget and then announce them. But that's why sometimes you keep all the papers in your bag, the budget. Dan fid-dawl tal-fatt li hawn madwar 36,000 persuna li m'għandhomx biżżejjed flus biex iżommu d-dar tagħhom sħuna fix-xitwa, 27,000 persuna li ma jaffordjawx jieklu laħam, tiġiġ, ħut jew ħaxix u 12,000 persuna li mhux jibqalhom biżżejjed flus fl-aħħar tax-xahar biex iħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma kif ukoll is-self mill-bank. Il-Ministru ma jagħti l-ebda tweġiba konkreta biex iserraħ ras il-poplu, anke wara li fl-aħħar ġimgħat rajna żieda allarmanti fil-prezzijiet tal-fuels, il-ħalib u l-ħobż fost oħrajn.